Mayam Bukrumsere doing bit impact news na Raj Nongthombam MANUNG HUTNA hari ba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchiri. Manipur gi anu balenga hai batare hokiba Mars ke tanga kungma thuidagi lakre laba matung sida koi cabinet expansion minister taran nithuisu handaki April ke tang tara trukta complete oigre hai batare maramaduna masigi matung tarak pada hai batare hari ba koi mai paki ba MLA humpur ge minister tarani thoisina koi Manipur gi miyam ge damta yaifanu ge damta thabak tanu ge damta makoi MLA oikhibani MLA digi tarani thoi mana minister oirakani hai batare dubu Ojik lai ba anu ba development hai batare ge haukiba April ke tang tarani panda phongakpa koi pauk sing aduga ngarang phau da phongba pau mathang ahum se yam development lenga kamari lena pau ahum khak lak pai tar hari pau ahum se number moiraga koina miyam na vote hadaraga khan khiba miyam gi seba tanu ge damak ta khan khiba public welfare ge damak ta khan khiba MLA sing asi natraga MLA minister sing asina miyam gi public welfare ge damak ta thabak to bugi mohta hoi public welfare ge thabak to di habadi aroi thabak to duini adubu makhoi gi welfare hadi individual natraga personal welfare rom da oina khara hena khallab habagi mami ta ta khanlam da basu ya adubu थोलैबा डेवलपमेंट खरसिना मखोगी पर्सनल नत्रग इंडिविजुअल डेवलपमेंट रोम वेलफेयर रोम दा संगलब्रा हैबगी वहां खरा लाई वहां लाइबे मरमसी एप्रिल के तांग तरागा निपान दा सनालैबाग न्यूज़पेपर दा फोंगलपा फ्रंट पेज के स्टोरी मगी मतुंगिना लेंगा की एम्प्लॉयज सिंग हाइदि गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज सिंग की पेंशन स्कीम से अनो रिवाइज तौग्रे पेंशन स्कीम से अदन हाना फंगंबा खोगी फैमिली पेंशन अबदी जीपीएफ न सिंग बई खुदुंग चाबसे फंगद्रे हबतरे अदन लेंगा की एम्प्लॉयज सिंग की पेंशन स्कीम दी ककपिखरे अरुगे एमएलए सिंग ना चनरी हाइदि एमएलए सिंग ना एमएलए ओइबा तो मतुंग एक्स एमएलए ओर मतुंग द मखोगी पेंशन पीरी हबतारे हाइबगी पावमनी मरमसेना गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज सिंग असी हौखिबा 2005 की जनवरी की अमागी मतुंग द नौना गवर्नमेंट की एम्प्लॉय ओरक सिंग असी हानगी कोई मणिपुर सिविल सर्विसेज पेंशन 1977 रूल्स 1977 की मखा तो फंगम पेंशन की खुदोंग जाबा जीपीएफ अमदी फैमिली पेंशन की खुदोंग जाबा तो फंगोइदुनी अनोबा हाइदि मसा के डियरनेस अलाउंस तकी 10% का मतुंग द गवर्नमेंट मदु चांग मानबा सनफों खरा हापिरगा मदुदना हेंगोना थबक लोर मतुंग द फंगजबा हाइबा तारे मदुना तना कोई पेंशन से हानगी फिल्म द फंगद्रे दुबु एक्स एमएलए सिंगे दमक्तदी लैरी हाइबगी याम चाउब रिपोर्ट नि मसिना मरम ओइरगा अखोइना खनखेब एमएलए सिंग मिनिस्टर सिंग असिना मखोइना थबक तै पोथार फावदा मखोइगी दमक्ता मखोइगी कानडा हाइगद्रा नत्रगा मखोइगी सस्टेनेंस की बोइरो मखोइगी दमक्तदी थाबीबा दुगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंग की दमक्तदी आफ्टर मागी जॉब हाइतारे मागी पेंशन फनिया लेतबगी अवाबा म थेंगनरे अनिसुबा पाउसिसु हारिबा सेम निमसिगिनी हारिबा सेम निमसिदा को इम्पैक्ट न्यूज़ तसु याउजबा पाउनी कि कोमला थाबी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर द पांगथोकपा ब्लॉक हेल्थ में लाइबतारे कोई गवर्नमेंट के 100 डेज के प्रोग्राम के मनुंग चन्ना हुजिक याम कन्ना तोगान ब्लॉक सिंग द पांगथोइबा ब्लॉक हेल्थ मेला मसिदा कोई मिनिस्टर नौना मिनिस्टर ओरेबा मिनिस्टर एल सुसिंद्रो ना फोंदोखिबो वाफम मम हतार हमाना फोंदोखिबो वाफम जे कोई चिंगी एमएलए सिंग सिदी मोगे लमजे एरिया जुरिसडिक्शन याम चावबना मरम ओरगा चाथोक जसिन द थाउसी याम संग किलोमीटर से याम सांग मन लापना मरम ओरगा मरम दना होजी एमएलए सिंग द पीरिबा 1200 लीटर से खरा हेंगतना बगे कोई प्रपोजल चीफ मिनिस्टर सु पीखरे अदना चीफ मिनिस्टर न सुमदु सोदना कंसीडर तोरगा थबक त पांथोरप याय 1200 लीटर से कोई इम्फाल मयोन द लेबा नत्र इम्फाल तंपाक त लेबा एमएलए सिंग दमक त दे दुम जानब यारे तो चिंगी एमएलए सिंग दमक त दि मसे खरा वारकनी हाबल लोरना चाखो थरांगे थब पाखलु मतम दा होजिक पीरिबा लोकल एमएलए की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड हाबतरे 2 करोड़ मुक्सी मसिना कुचिंगे लमसिंग सु याम जावबना मरम ओरगा मदु खरा वागनी मरम मदु सु हेंगनबगी कोई चीफ मिनिस्टर द प्रपोज तौरे हाबगी वाफमनी अदुगा अहम सुबह पाउसन ngarang फोलकपनी मसिना कोई हुएन लंपाउ द फोलकप सिसु हेडलाइंस न्यूज़ नि कोई चीफ मिनिस्टर अरगी कोई मिनिस्टर गोविंदास मिनिस्टर बिशुजित मिनिस्टर खेमचंद मखोन मिनिस्टर और मतुंगदा प्राइम मिनिस्टर अमदी कोई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनब चलुब मतमदा कोई प्राइम मिनिस्टर द तक्षण के वाफम मरुना कोइरेंगई एयरपोर्ट है बतारे कोइरेंगई एयरफील्ड की एकर हुंफुनिथु के लमसी एमएलए मिनिस्टर सिंह की क्वार्टर शाना ब पीबीओ है ना तक्षिन खरे है बई वाफम सिनी हारिबा एयरफील्ड कोइरेंगई की एयरफील्ड से कोई पुआरी का सागो नबा मरुना सेकेंड वर्ल्ड वार की मतम की एयरपोर्ट अम खानी मरम मसी कोई वार टूरिज्म का मरी लेना मसी योखन अब टूरिस्ट सिंह दमक मसी हांगदोग थमनगी दमक मसी हुजिक कोई 57 माउंटेन डिवीजन का ऑक्युपाई तौरग लेरिबसी ऑक्युपाई तो हनबिगनो है डिमांड पाव लेरिंग सिदा कोई लेंगा की माइकैदगी हारिबा मफम मसी मिनिस्टर एमएलए सिंह क्वार्टर ऑनथोक्सी है प्रपोजल तौरमसिना मरम ओइरगा कोई एमएलए मिनिस्टर सिंह सिना मियाम की सेवा तवनी न कागर मतुंगदा मखोई कन्वीनियंस के दमक ओइना खलगा लेरबरा है कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट खरा सिदा बेस तौजबनी अदरवाइज मखोइना तौबा थबक खुदे मखोई मसागी कानडबनी हाइबदि नते अदब लाइब वाफम पॉइंट अहम खरा सिदा कोई ngasi पब्लिक वेलफेयर और इंडिविजुअल वेलफेयर करोम द मियंग संगी बगी हाबी मतंग सिदा खना जगतौनी हाइरिबा टॉपिक सिदा खना नेन गुदम तंग सी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हनगी थरम द लेक्सन लेबिरबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुतना
social activist oza Ashang Kasar ni ham to oza Ashang Kasar bu taram nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh ke spokesperson oza Soubam Nongpoknganba ni. Oza Nongpoknganba su taram nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us RTI Activist Joykumar ni. Oza Joykumar bu su taram nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi ai oza Nongpoknganba de dumak lecture ge kamai thamini oza ko gi maruina ngasai gi ko gi lenga ki employees ki pension scheme hai batare. मसी लेहंद्रे हाने के दो अनोबु ओइना कोई ईपीएफ की मोंग तो पैसा खरा खरा लगा गवर्नमेंट मधुर खरा हापी रगा मधु हेंकोर मान थबक लोर मतुंग द फंगजबा अदुगा हाने की फैमिली पेंशन एज वेल एज कोई जीपीएफ की खुदोंग जाब से लेतरे है बतारे अदुगा एमएलए सिंह की दमकतदी 70,000 को मागी पेंशन से अदुगी मतक तुदा मतम हेन मतम का तारगदी चाही मद 4,000 की अलाउंस नहीं अदुना चाही मंगा ददी 20,000 है तारे टर्म अमगी 20,000 हेकन तुनी फॉर एग्जांपल मियो यमन एमआजी टर्म अनि रका तारगदी अहान बतम के 70,000 अरु अनिसो बतम के 20,000 मंगा पुंजलगा 90,000 फंगदुने है तारे अदुना कोई एमएलए सिंह दमकतदी मखोन एक्स एमएलए ओर फाव थबक पोथार मतम द फाव मखोई गी पेंशन स्कीम से फजना लेबा प्रोटेक्टेड ओइ बाय तारे अदुगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंह गिना प्रोटेक्टेड ओइ दबगी सुम वाफुम लाक बाय तारे कमाय थबि बिया साइसे इसी वाहंग सिगी पाहुम पीरिंग अने थमनिंग बा मोट अमखक ngasi topic hai tare ko masi matang na thamni am kha ya hana thamjage haibi topic sit pj public welfare versus personal welfare aduga hai ba public welfare versus personal welfare and individual welfare hai ba sigi topic si context si manipuri sarkar na tawri ba thabak si mari le na tawba pot am oi ko अदैदा मसिगी टॉपिक सिदा सेमगलैबा मागी बेसिस हाइगद्रा मागी फाउंडेशन सी वांग अहुम ने ओजारा सुहान थम अमना अकोई ऑल पेंशन स्कीम कखिबा मा अनि सुबदा अकोई ऑनरेबल मिनिस्टर अकोई सुशिंद्रो लाइस याइमना अकोई लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड चिंगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अमदि फ्यूल si mukoi chingji hengat ambagi proposal pi gre haiba ma aduga mari ahum subada koirenga ya fil si MLA water sanana sigi issue ahum sida base tawraga masigi topic itself si aigi masi coin to watch itself si masi lan gane ne kale maram ni masida hariba ahum simida individual welfare natraga personal welfare issue du kremte yaw da bani na sigi ahum simak si su aduga yana ambagi kanwasi all pension scheme कि सीधी ऑलरेडी हाना दिगे 2004 दगी 2004 दगी लेरा अब इशू ने बसे 2004 दा ममांग दा लेंगे दा 2004 दा एक अमा पास तौरे हारगा कोई की एक तो कनोने माइ से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2004 की मखादा अनोबा नेशनल पेंशन स्कीम से सेमगा हारिबा मखोई फंगम थोपा मागी पेंशन की स्कीम दा याबुम थोपा सिंगदु सरकार ना रेगुलेटरी अथॉरिटी सिगी मागी एक्सपर्ट बॉडी ने एक्सपर्ट बॉडी ना कनोदा इक्विटी नत्रगा कनोदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट तौरगा मदगी कनोदु प्रॉफिट टू काखत अबा दुगा मागी एम्प्लॉयीज दा मा रिटायर तौ मतन दा चाही यांखैदी गा अंतगा हुमफुदा अदु पीगनी हाय पोनेबा अरा मसीगी पोचिदी तसेंगना हारगदी मसीदी मणिपुर सरकार ना तौबा ngamba पोचु नते मसी भारत अपुमबगी ओय पोने भारत अपुमबगी ओय पोची अखु 2004 दा लाखलो पोने 2004 दगी मरमदी ngasi अखोइना बीजेपी सरकार पारगा सेकेंड टर्म हारिसिको से वर्जन टू द बीजेपी गवर्नमेंट की वर्जन 2 लाइसिदी था दी फारेको था अमगी ममांगदा अदुगी वर्जन 1 की ममांगदा हाइबि 2004 दगी चटनरगले पोनेबा चटनरगे पोचिंग asi mak kanigumba paper amana chahi nifu suraba news ama sumain to na kakhre na hanadi ko na continue age perpetual about news effective perpetually effective channel porama ngasi happy haidana masi amu nauna reconsider to maram haizer 2020 gi anoba akogi BJP no sing lenga si gi ahan batam have tare 2020 gi COVID लाक्रिंगे ममांग से श्री असेंबली की मिफम दा कोई salaries and allowance of members of the Manipur Legislative Assembly 1972 से अमेंड तो होता है अमेंड तो मतलब हाई बस कोई पेंशन स्कीम से हाई लगता है अदुगी मतांग दुदे दुदा सिदी हान all pension scheme सी अदुम कक्तना अदुम लाम 2004 दगी होना 2004 दगी होना कक्तना ला पोट अमा अदुगा ngasi ngarang April time panda sanale bakte yawi haidna masina handak थाम खतंग नाइरिबा सरकार मा मसी पब्लिक वेलफेयर खंद्री है बसिदी कितंग लॉजिकली तक समनबा वाटपा मानबा म लेबा हाइतारे नाउ कोई गा एमएलए सिंगी ओइबा
pension scheme du adusu handaki sarkar mamangi tamda version 1 has ko version 1 da hapkibani aduna issue ni si akoi ni yengba kanda amana central government gi jurisdiction mang da leiba amana manipur sarkar masa gi oiba jurisdiction mang da leiba adigi mo hariba ani subaki matang di legislative assembly koi tongana ma di pungtong tongan authority moi lerni assembly haiba assembly sida mana tawba tongana ma gi kanona makok thonga ga haitara governor dawna rule taw dai ni speaker na adu maina magi tungan ba service rules khangde pension schemes khangde loina mak leijaraga tungan ek amagi makha da chalairaga aduga hujiki harib ek chi pass tawraga madi makha da chalai leijo pone haiba ana ani si yanjanare haraga ngasi tang ani yanjanabagi handakta time panda nauna maramdi handakta se version 2 da sarkar sina pension scheme si 2004 di kapudalwa handaki tha amachida cabinet decision lawraga Manipur government employees sing si pension piraro hagadi I think that is understandable adu di understand taweba but 2004 dagi lakpa ama ngasi ngarang ama bharat adu so Manipur government gi maku chungchang changdaba kanona bharat ki parliament na pass tawba pension fund regulatory development authority makhal taw potuma pusale harga madu Manipur state ki oinadi 2004 ke December ke tang 13 da order thoga January ki tang ama 2005 ta ki chanaba hogi exactly aduni hai adu di BJP yang wali dan ko ada ngasi chanaba horgal ai yes government employees ngi damakta di pension scheme to lehen bidre adu bu akoi gi MLA singidi lehen badana tan nauna revise tawri hai bane duga aduni hai adu jurisdiction hai bam suleba jurisdiction ji karigumba BJP sarkar sina magi jurisdiction manung do oiba taragadi madu sungka oi hai jabrida ai di state ki jurisdiction manung dalita gadi state ki ngasi honorable CM Birian Luchingba BJP sarkar Luchingba state ki jurisdiction dalai bagi example jurisdiction ani tongan tongan ba jurisdiction ni koina masigi NPS da tawni tawro hai bagi issue leiteba no ko pension je hangalan je hai bana te ko gi government employees ngi pension han piram bodo ka ki bodo amuka hana restore taw je hai bagi wahum na taba hai di chap manana lehen bibi yadabra hai bagi wah je dum lang re jurisdiction hai ko Punjab Manipur ga Punjab ka chap manana election pangthok ki bani Punjab government install hek to boga jurisdiction hai MLA singi ex MLA singi pension se one MLA one pension hai dana chama no to rai magi chu onthok ki tumba aduga akoina yamna pension hare akoina yam line logum seba pension si akoi leba fiscal strength ki chuma kha chu pon gane ba ko fiscal strength gi makha pongani adigi mu yam mun akoina mun khalakanda masai MLA hai se MLA hai basi parjana khallaga oi madi lana khangi ne pasa pira there is a different issue but akoina based on the logic, MLA has a public representative. He is responsible to his Kendra. If minister, he is responsible to the whole Manipur. Ana kanagumba government employee maga changdam na thak so kitang kenabledra. Ana ekoi just MLA singdana pension hen wang na phangi, whereas government employee singna pension name na phangi. Haibo khanaba matam seida magi leiriba responsibility singchu ekoi na yengbam thui haibinda. Jadi aina pigening ba example ama thai nagi Hathan di hona Ningthau paling gi matam gi example amada wari ni ko mantri mada Ningthau china hodong macha kya poke yengona mai thonga ko da haiba matam sida thonga podona halai macha humni machu di kain khangde ne amuk chalaga ha jengore angang ban angau bani amu bani amu hale makano laba kya no amom kya adu baina ahum lak mari lak manga lak chana badu mantri dun amuk chalaga amuk tang chat poduna magi har information ji loi mak collect toro pure ineba ana ani sigi thonga paduga mantri duga khena badu lai badu maina magi responsibility chu mantri du responsibility kheni aduga thonga padu responsibility kheni responsibility discharge to matam da man piri magi wakhalon magi thadari ba magi pang purna mak khena basu laibina aduga pension scheme matam ekoina khanba ya bachi adusu amani haiboni therefore ekoina secretary amana phangam thokba pension duga Masagi clerk amana phangba pension ani ju khena badum leigani ba just because they are government employees moji karingba circle amana chamana pension phangan si haibana tabida therefore pension structure haibata pension structure adugi structure ani manamdi government MLA gi structure siga adu aina responsibility khaidok chare government employee structure siga ani je tongan tongam kedar na khaidok cheba kedar ani suba na traga structure ani suba na traga group ani suba gi tongan pension gi kano leba sila adu ex MLA singi welfare singi damakta di term ani raka taraga di aroi tam du gi allowance ka myam piri hai tara so why allowance me am piri se kai di pitu no
exactly public tagi khonga kipa public ki tax tagi khongi pa paisa don amu pi dun hai tare to ultimately responsibility government gi exchequer the stress tawduni yai so ai ya de bante but sima chu khangje ba akoi ne MLA kya no khoi le che humpu government employees ngasi ma ki tarik ta sabcha ba khang su more than 1 lakh le re ana 1 lakh ki ga 60 ki kenabus le re then responsibilities kenable le re restructure tongan restructure jurisdiction tongan li aduna sigi basis da public welfare and personal welfare ba maming che I think is not very relevant this one thing now second thing mathangi point mathang da lak pension gi oja habire mathangi point fuel gi do kariboja fuel gi matang do adu mathangi da lak charagi huje ki akoi pension gi jahana oja singi mon lojagi hetare oja jo kamar lak oja akoi haijari se akoi gi MLA singsina minister singsina torba thabak khudimak public welfare gi oidi habna tabaja adu hujik laiba new development kharasi yengu matamda masina akoi public welfare do khanbagi mahuta akoi gi masagi romda khanbana mami chawna tarakpagi wafam ama lakpadu madu khana jabani aduna akoi lakchari se koi gi government gi employees gi moigi hana phangjaram ba koi gi GPF amade family pensions adu mamyam do phangidre habani adu koi MLA singi di nauna koi MN toro phawda ma koi gi family pensions yam chawna dum generously adum thammi habtare aduna adum bado khitang yengbiram taragadi hadi ko MLA gi su yamna conservative oina ma koi gi pension pibiram taragadi o miyamna koi government si yamna lenga ki khanba miyam ki khanba namar marga khoi government gi exchequer si yam season ade even khoi gi ex MLA sing the piba pension phaw yamna conservative na one MLA one pension sumaina piri koli paisa bu yamandre kholandre haibagi koi symbolic oiba message to adu swai the walak pra haibagi waham doni komai thambi biya masi ma bokhi gi husi Manipur de laiba politicians singi narrative se akhoi center je koi phan leiti resource leiti central government gi depend to isine ba adu where som di Manipur gi phan ka ga da revenue mayam de ka da na du jeng jante revenue di ba me ma revenue mangan ma ka bu ne ba hoji su khazna thibu ga da tawji leite ba tal se jam yauri kai no adu khazna je mu thi gi ni pa ma chari thi gi ni na tawji chang ho ro mathang ma ma ngan khalo ne ko amon thi ta tawji leite sumo yam leite ba revenue department is safe revenue mangan le ba adu khoi haijing ina MLA minister se public sabe gi makha da chingye ba yes law gi matuna in accordance to the law moi public sabe chingye ba adu ngi topic tu bude sai BJP spokesperson hai du kitang simple nang je karo sai gi public welfare or individual welfare oh the welfare of the people representative hai mate khara na juna dum jani aduna hojiki 2004 dagi 5 dagi sana gi pension pira ro hai sana gi potu handa 2021 gi da ai namitu ka hore ai Supreme Court na hairabani hana gi pension scheme do continue tawna ro na Supreme Court order ma lairabani latest adumati aduga asugamna phal leite center da depend tawi hairiba akhoi gi Manipur gi MLA MP sing adu su koi laiba ki damte phak gi Manipur si sakhopa ma tawna haiba kanda adu te moina tulop si ne ka laiba kari gi no pension ne ka lai si kari gi no ai ji swai ji bhap ta de ba adam MLA ne minister na mayam de responsible he le di adu ti pura de phangi ba meghala de phangi ba kanu gi tulop si di kanu ne si de kanu MLA gi tulop graduate mi tulop ni kanu gi graduate sam tulop ni kanu kya hoji khwai di le pi si meghala da lising ku de ni kanu adagi tipura da pi si lising ku manga kanu ko kanu to ji da hoji mo he club da lak yong de ba kai su akhoi la ni mkhai yaw matro revise to buta khwai di wang ba matro si da notice ta mi ga asami kya phangi si ang baga da adu moi di MLA na traba moi di mantri na traba moi di sas kai no ba ai na equality before the law hai di sume IS na pion no mata ki tolob he ni sume ba responsibility shebdi leiba adu ju pion ju tolob di phangi na adu ga ai ju tolob di phangi da na ma adu na lo da lakta ga di pension oi ta ga di moi mayam da ka thu kri mayam sa kholang ha ka da akhoi gi tolob henga ta ba ya de adu akhoi gi pension henga ta ba ya de hai ba gi Manipur gi sigi leiba akhoi gi mihut hai tare akhoi di mapi mapa jo haijaroi ko prajana vote thadar khan ba akhoi gi representative mihut hai risini leader ga jo haijaroi moi political party du gi di moi leader oram ba praja gi di moi leader nati political akhoi gi di ain da ta seng le re ba people representative hai risini ba akhoi elected hai risini ba aduna masi public serving gi domain gi makha da lakta ga di moi ju aduga akhoi leiba public serving ate si ju loi manani yangom ni thokpani adu anyway leiba posei da moi gi wifi gi du di moi tasena tawrem ni khange adu bharat sarkar gi leiba pot da kano gi state na khuting yamba ya de hari si
Manipur ji masana Manipur leiba hogi baca leiba government gi leiba mi singsi masana akoi Manipur gi daga leiba ain ji kam tam da sem kar ke ba central government gi ain sem ka de sita tam sado ba ngak te ne ba akoi inong no ba ain sem ka ji adu kam kana sana kar ke ga ji leiba adun hoji pension gi ji all india gi no supreme court na no pension ji no sa thabaya ni na high black rabani adu supreme court gi ji order to di direct to the uji pujarak tre ko adun ai jo 2021 da no da khabata thena gi bani adu problem lai gre aduna akoi ne kano si employee ma ji pension je yamna phangni bo wa na ti da phangdra ga di mo ji public sabe ne amna makong ne amna mamai ne ba phangdra di loi phanganu phangana phangbiro kitang phangana phangoi di adu gi manaba se MLA kanoga mantri ga akoi gi public sabe na taiga manana phangni habna ti ba de amana lupa ta da phangam lupa amana phangju habi wani ba khoina akoi haijeri siti adam moi lupa ama phangi dradi ai ko lupa tara se khoji lobom thoi bra habagi magi moral responsibility moral question gi wapam ni ta aduna akoi gi phanji revenue ji leite akoi center depend we har kanda somda thauda aduga akoi gi pension da tolop da paisa mayam chakita ga di hojim di yembiu ne mase hara congress matam de ju ta mani ko imphal gi mayon de kilometer manga ri de sa labi phaba ka ba jaga ri ge accept ya pun tana pom ba labi ga mai tori ge khoi la asil ka mai labi ga mai tori ge lambi ji bu ko la wang khai labi ji ko mang lai do pumoi sumba mayam gi lambi so ade moi ma pan da sali bane ba ai officer ju ai so officer ju sali manti MLA ju sali ma pan da sali mi state ke pdl de da na ta ga ke na haide ba da kilometer chami jangwa bu da phari lambi gi sang do moi su khan bi de ba adu som dai da ngasai gi akhoi to pheng ga ta ba ya de akhoi gi no to de ya ga di adu aga di Tripura da mani sakam tam da hai gi leiba MLA ma to pheng ga assembly hai kan da adu mani sakam ma tam di yam ko akhoi tam yam ko sim pa mi dana man hai wa ba ju kai kau dri ba na khoi ne paisa to pheng ga ba pa ma ga di paisa yam ta ma phang ga ta ma pa ma ga di atopa business paisa ta ma thabak to go sidi praja gi mihu ni aru sidagi noi to lop tu noi ni yam asa to run ha bi mani saga do basam leiba that means ekon ha bi kitang sacrifice adu kitang thadok pada ka sumoduna MLA da minister du da thabak to da yam inconvenient thokani to bungam ha bi makti leite dana sacrificial spirit to kitang ko gi document ta ru action da reflect or gati phagna adu si laiba ko gi mong sidi not only anoba BJP ke lenga la matung da oiba khakti oiroiduni oja nongpam na hybrid dusu sumduni adu bo khoina discussion je hojik tar pasida hojik ke lenga sida tarabra habi humduni hojik ke lenga to su dum yauduni mamang le ram lenga sing su yauduni hadi lenga sing sina ko gi public welfare gi damakta legi balenga ngatani na targe MLA ngatani makoina public welfare romda mieng budi changi adu bo makoi da piripa khudung chaba sing haigadra masi khara makoina sacrificial spirit amada toram targadi okay miyam gi damakti amna khanbagi moral responsibility ma natraga symbol am utpa wat pra habagi wahang duni ngasi sita sengna dona koi framing of the topic kitang topic ke framing kitang wahi masi chanaram da bdi yare ya adu magi moral manungi ba wahan thokti madu mangni hadi lenga na miyam gi khanbi mohta natraga elected representatives sing na miyam gi amna khanbagi mohta makoi gi elected representatives sing gi kana borom da na ta kana ba haigadra welfare rom da khalabra madu khandi habagi symbolic kogi symbol hai tar symbol oiba thabak si hairi ba kogi tolop to oibi ai MLA gi tolop to oibi ai natraga pension do oibi ai MLA singi pension do oibi ai natraga ngasai gi kogi tongan ba scheme sing sida reflect on targadi miyam da madu khara gi hena message to clear ogin habne oja Ashang Kasar to sulak sage kama yeng bi ai kogi government employee sing na magi pension scheme to hana gi do lehen gi dre ke sukai de hajuki anoba gam sin to gi bidinati adu hajuki anoba gam sin na kogi elected representatives sing gi phangi ba salary bo oibi ai natraga pensioners sing gi bo oibi ai hadi ex MLA sing gi pension si oibi ai masida khatang cut down the toram targadi okay sigi government si natraga mamang da palama government du particular government du miyam gi dangot khali koi public exchequer gi khali hai na symbolic oina message miyam da sala ngoni khambi bra natraga otherwise madu nati reality si ne uja kamai motam bini Raj matam su aidi kra horen corner da manden low aduna brief oina ko jiki dudi ja ni no su thambirabni na ai brief oina haige ado aidi horen khogi hills MLS ki local tauba aduga sigi airfield quarters hangni habdo aduda ai main emphasis kra tawninge as brief oina ai palamge hojiki pension gi matang dudi akoina topic to chunaram da by public welfare da akoi chagadabani aduna akoina point ama khanse ba Manipur da huji lairi se 30 lakhs population hinbane ba ko 30 lakhs ni aduda huji ki hairi ba akoi gi government employees se 1 lakh
khaktaneba the rest 20 lakhs kumba se angang se adoda or 10 lakhs kumba hairasene masi unemployed oina thabak phangdana government gi job oidana lairibani abo adudi mi 10 lakhs hena thabak tawdana government gi employee tawn lairibse karmaina khanbiri ge abo masi da aikoina soiba amadi adumaina lairinga mi kana gumbadi khraudi ayambana tolop chadana ma nomdana sudana hingdana lairi tolop chaba khra sina ngalaga pension akhoi yamhan bio tolo increase to bio gaina general strike tawdana tawbse aidi masi am ikai aidi yam ikai abko madu atopa gisu khra khan se abo smai lakpa timing sida aduna ngasai MLA gi kaino sisu hoi pension pham di thoi moi as a public gi representing public leader ma haina lejabne na moi di service to long term gi tobna tabne tangkat naina 5 years gi kad bu kanda sum ngasai leader oiram laga ma ye amuka cha resources khra later di madu su yamna Mohamada Chakadabo ki Pipam leba. Adu madu di as honorarium ki type the honor tobu ki type the pension krale pam di toy. Adu madu the category criteria haigadra. Tamani kar di ahum kar di khaibu di ID khaihaning de. As MLA hardi one term oigera, two term oigera, 10 times oigera, same as MLA. Public ki adu di adu anira kabagi ahumla kabagi mari kai thamdu di category di thamning de. Number 3. Adu hojik number 3 point da MLA ki tolop sing se yamale yamale means hojik ki present Manipur ki MLA na phangni yam khra taradi water supply free the pignu mai pbignu go fuel pbignu moi masa na tawjasnu akhoi public leader haiba oja khoi mayam sidi government gi akhoi siki phangde akhoi tolop cha de adu akhoi na public ki service tori ba mayam chali bi se isa na thaw hab lag chabli na moi de fuel free the phangli bani quarter free the lehali bani mai piri bani PhD ne ising piri bani kak banati abo adu su free de loina phamdana leire adu tolop su yam khre abo adu na sonda free phamlabne na id tolop to pra madu id yam haningde madu ki kaino do akhone calculate to ba ma change adu mi khradi government gi survey ni employee ni hare su tolop khakta chumna phangba atopa facility phangde abo madu di facility sidi pikpa chawba yuwan nate government gi servant ama hare di changna chamana na pikpa chawba imutung na thambi ga dabni adu government servant na chokida ama na piona ama na wana thaba to abo office to ko ahing halakta na chengda na chongda na tolop khakta phange abo magi di kari gi water supply free the pi da ba mai pi da ba sonda di IS officer ne haina aina la Delhi gi allowance lairi ado quarter da mu halap ka da facility mayam lairi gari piri thaw piri driver piri asisu khanji abo chokat se haradi lepa ki dam khan ga da bani ado madu khangda da magi personal gi chakradi personal gi welfare tare public gi welfare tawradi gari driver ani hum thangba gi targa leite magi pion chokida ani hum thangba gi targa leite hujik chief engineer director IS singse office to su pion amani thamgani yum to su pion am thamme ani hum thamme what is this adu di public welfare adu di personal gi go welfare ne adu na MLA sing na tolop yamna charaga sonda thausu mulem na loba ising su lem na loba mai su loba duga mi budi mai thio paisa tax thio du ka thik da bano impossible mi budi adu gi tax piro aise yam ikai ningai ne number 3 for the akhoi huji high riba pension pi de adu tawdebje yame yandebse Manipur da resources leite hai ribsinga yes paisa tolop pi riba mayam da government scheme thatari bise karigino akhoi public mayam gi income tax to collect tawraga pi ribne haba aduna akhoi Manipur da resource leite hai bi yade resource tamal le resource leraga sijina ba haitaba ngasa revenue department revenue no manghal le masi gumba forest department go or agriculture atopa mayam department leibse loina masil department se lemna leiraga tolop charaga leiro haibna tini akhoi di adurom da chakhre department amal leiba sidi madu tax collect tawraga income generate tawraga hingal loi bane ba public di yo loi bane ba aduna wari amakhak le ja rasko akhoi gi light electricity gi mai gi tax khomba chapda khunam ai khundi hairoi kumge eso sing na moi ge kai sing na department gi go mai tax collect taw bu kanda mi du na hai mai lak pa gi tax khom lak pra du mai tha da gi khom ase ani se khumbio hai na hai mai tha da gi tax oi bra hai na go mai di sula lak ta mai electric bu di kai no connect taw ba ado tha ma da ma khak lak pa tax ti dum da sum ta ba
hoji ai gi khunu so dwai tori ba ai koi se ko okay prepaid connection ya preparation ju nate adu chap kan da 30,000 tai 40,000 ka hai ya ba adu mai su mu chang na nai na pi da ba adu gumba ai khomeni pur da yam na ikai ni ngai ko masi gumba posat le adu ai na haining budi ngasai adu ai khoi phap ta ba tarka le public servant sing IS officer de gi hauraga beyond phau yaw na ko oi tolop di cha jare ma cha chu ma na tori ba service to di Manipur ki ne ab public ki survey ne ab public ki welfare ne ab adu di Manipur le kha chok jar di cross sacrifice the wakana ma feeling am di change na mi kana gum di tolop su ta ta da na hingli na wari bu ko ai gi imum phau ba da ai chi naw taruk tare le se ngasi government ki service kana ba da phangde tawde maram di akhoi ai gi non pa apply tawrome paisa pi bangam da na phangde ai bu di social activist oina dum chakhre ko ai gi brother amal le rame tata ma su school oja nom honda rame la manga taru pi ba kanda matam adu da khoi wana le ram na pi bangam da oja oi bangam de adu la manga pi ba mi sing ge oja oi re le ba adu je oja oi ba mi du na mu pension su pio adu pio ni re son da khoi service to to ba mi du di government kri scheme kri provision pi ri hai ba gi question chang khrani adu di le pak sem ka che ba na te ai na haining ba di chief minister da su minister su ko masidi Manipur sem ka che ba na te ba sem ka che re di oja na khra pai re ina khule ai gi tam khan bi ga da bani ai paisa khra pai re le ta ba mi da ai na khra khan bi ba ta bani adu gi wakhal lom da le re di masigi kaino se sula lak ni ngai le cha de hai ba madu gi wakhal do ha da ma hore airfield gi do water matang da ai lak ya ba Prime Minister Modi ji gi tolop se lam le sing pu khatani don't tweet okay 2012 okay adu hujikti madu change len badi are adu Manipur gi MLA singidi 2.5 adi lakh ani ga lising yang khaini adu gi manung da kariguma quarter lau gita ragati quarter gi lising ko manga du ka khraga lakh ani ga lising ko manga khatan le hodun adu bu quarter ki compensatory allowance yauraga punna la ani makhai gi khogi salary structure ne habitare adu ga pension na akoi lising humputra ni aduga term se anira kaba ahumla kaba gi matuna lising kun kun sun term khudingi hengala toini maramaduna masigi term khudingi term ani kaba ahum kaba manga karinge gi paisa hengal pagi mahutta 1 MLA 1 pension haidra koi gi Punjab ta handak ta hek lenga par paga भगवन मान की सरकार ना गवर्नमेंट तौगिब मायना कोई मनपुर की तौब याब्रा है वफम चिंगल है मियाम की खन स्पिरिट तो खरा उहन तारगदी ओके पब्लिक की खली पर्सनल की नथुकी इंडिविजुअल की खंदे हाइबगी वाखलो दुदने ngasi की टॉपिक से ऑन द नो ब्रेम तौब के प्रोग्राम तंजर के इंपैक्ट निस में तारने भी Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok chere hairiba asida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Firoi ki paujel Tribal Affairs and Hills ki ex-executive engineer Thaudam Bhagat Singha hauki bachahi lishing ani kunga mathoida laikhidaba ki ahan bachahi ki kumon Firoi lagliba April kunga humdoi thangjanumita thokle Thaudam Bhagat Singhana laikhidaba chahi faraklabasu nangbu ningsingbadi kauba laite paujen jariba laikhidraba ki imung manung Enjoy our freshly baked products. All our products contain honey. Kohi, taste the heart of Manipur.
Welcome back to the episode of Manunga 360-degree analysis of news and events with me, Raj Nongthombam. Manunga ngasi khanajrimi basi akoina Michael Pangthoga target kiba elected representative sing habatare koi hairiba MLA sing asina natraga makoina MLA dagi minister phabor ku ya hairiba mayam sing asina makoi si public servant ni miyam ge damakta thabak tawge haiduna chongthok chareini chongthok matamda election matamda idi MLA gi salary phawba sunglo loro hana lathokhiba MLA phawba yawrimni habatare candidate phawba marmatuna मियाम के दमता कथोक के मियाम के दमता लोई तौगे है बगी वाखलोन याव रगा मखो की तोलो मियाम वांगबा नत्रगा मखो की पेंशन वांगबा अदुगा पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पेंशन याम दबा सुम मयाम अदुगा मखो की क्वार्टर न सिंग बगी अरेंजमेंट तौनो के दमता सुम हादि एमएलए मिनिस्टर की ओइबा थबक थरम मखो की क्वार्टर साबगी ओबिया मखो की थाव की ओबिया मखो की तोलो की ओबिया सुम मंगा सुम पब्लिक डोमेन द लाखता अरगदी मियाम ने अखोय ने खनगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मयाम से पब्लिक की वेलफेयर की खंद्रबरा मखो की इंडिविजुअल नत्रगा पर्सनल वेलफेयर द खलबरा है बगी मतंग से द खन जरम मनी अदु मखोय ने तोब थबक थरम खुदी मक मसागे द खल्ली है बगी टॉपिक तो मक्ति नजदरे है बतारे मतंग से ओजन अनोपंग अब्दुल्ला चम मतम नंगा अखोय की चिंगी एमएलए सिंग की ओइन है तार लमजि मोगी जुरिस्डिक्शन से हम चावनिना मखोगी थाउ से फ्यूल से 1200 फ्यूल से मसी खरा यामनदे मसी खरा यामन गुदंग कोई सीएम दसु हाइजा खिबल लेरे हना कोई मिनिस्टर सुसेंद्र फोंदो खिबल लेरे लोइना लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड सिसु खरा हेलन गुदंगता मरुइना चिंगी एमएलए से गुदंगता हाइबगी वाफम सिनी मदुसु अगेन मरुइना कोई लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दुदे होय खरा हेनबदा कायदबरा हाइबगी तोंगानबा नैरेटिव अम दिलेर मनी अदुबु थाउगी मतंग लाक्तार ngасai मा हाइनगिबा थाउ सु करबगी फ्री दे मखोगी तोलब से ऑलरेडी याम तिना वांगबनी 2.5 लाख पंगबने दुना थाउ दुदी मोइद प्री पीद्रबो यारबने अदुबु 1200 पीरिंग अदुर मदु यामनदे खरग हेन यामनजे हाबगी वखम लाकपनिना कोई पब्लिक एक सेक्टर दगी सुम पसाजे सतोरे हादि अल्टीमेटली पब्लिक की खंदरे मखोगी दखले मखोगी खनबाइजे मखोइनसु अगेन पब्लिक की खलगा कोइ जसतना कोई लोक मखोगी कहतारे जुरिस्डिक्शन सी केंद्र दुम कोई येंग दुने हादरा वानिंगाय मदुगी दमक्ता मखोई थाउ बुदि मथौ तारमुनि अदुबु ngसागी सेल मयाम मा कोई एमएलए दा मिनिस्टर दा सुम सीजन लई तारगदी मदु अदो अदु द स्पिरिट तो पब्लिक की वेलफेयर की स्पिरिट चतरे मखोई रोम द चले है वाहम दुनी अदो दुदी कमाई वापे थमिनु अदुगा लोइना कोई कोइरेंगे की एयरफील्ड से कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई वॉर टूरिज्म को मरी लेना मसी होजे कोई आर्मी ना ऑक्युपाई तौर लेसी बाबू लोई फ्री होहलगा मसी मियाम के दमता पब्लिक ओन थमजी हाइनी अदु होजिकती मसी क्वार्टर सेम नबगी ओइना प्रपोज तौर में हाबी वाहम जिला आमिना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगसना मखोई की कन्वीनियंस कतगी खनबसी हौर हाइदि अदुम खाले हाबि नसते को खल्ली बसी ममी तारक बसिना मियाम दा नेगेटिव इमेज हम लाखोदा अदो आइ दुने कोई खनजे कमाई थमिनि अनि मतंग से साइगी अखोगी ऑनरेबल मिनिस्टर सुचिंद्रो एलाइज याइमन हाइबसी आइगी मोतदी मसी थोइदों काइदेने खले माना प्रपोजल मागी पर्सनल लेवल दा पर्सनल लेवल दा माना ऑनरेबल सीएम दा प्रपोज तौग्रेन हाइबनी दिस डजंट रिफ्लेक्ट the concept of the party or the government mana propose tawjigi bane ba aduga mana propose tawi hari si ju maram su amadi leidi leiba maram si agi mota di chai ni khandi khale maram di mana piriba maram si kaino ha kanda ahan bada mana fuel si koi hoji haiba do mana zaras na haibi ba do mana lamje jawbuni na fuel si sina do si kadai dron ta seng ba di fuel sing si praja gi seba tawbada changba fuel dire ba koina calculate tawraga praja gi seba ma tawda mana particular period of time shida mana chakadaba mana mi unagadaba praja gi seba taba changadaba mayam photo ga chawrana 1220 liters ni yarani haiba adu maina parga taw matam sida whereas sagi lam chawba pikpa khena ba muslina aduga simasu siga mari lena na अकोई ऑनरेबल सीएम मसामना मार्गी टोपोग्राफिकल बेस्ड इकोनॉमी अमसु कॉन्सेप्ट हम पुथोक्रे दनको अदुगा सु हाइपेट नकनबा याय हाइतारे अना लमजी चुंगरे लानगेरा अखोगी constituency hai tare tampaki constituency aigi motadi the whole Manipur is a hill area masida aigi motadi masina tampak ni masina chingni haiba gi khenability maram di kananda tampak hai si only 9% katani wale sigi tampak ni Imphal Valley hai si ko aduga khopum leiri manung ko atop toba valley mayam macha mayam leiri aduga makhoi ching si adum hill ni treat tawi aduna 9% khak Valley area ni haraga Jammu Kashmir si ko hill and treat to maina aigi mota Himachal Pradesh hill and treat to maina the whole Manipur si hill and treat to honingi aduga aigi wakalon su adu main leibo oi but ngasi common parlance ta hill valley haina hardly on a divide ki film the su leire who is personally BJP lak padi bon homi amadi leire adubo munnamu yang kan hill valley na pan ba nataba
मागी constituency yang kana size ki matungina sina hill gi constituency ni man sina kanu gi constituency hai bana taba size ki matungina yengba kan da di chat ka da lamdam gi area se khra pick pa amana khra chawba ani du gi khena badu gi matungina fuel gi kanu su magi se park side se ko park si su khara khena ba yai ha bidai thoi dong na kai da bran kale but nevertheless hojik phawadi machi party gi na traga sarkar gi stand ni ha bidi nate adubu honorable minister propose to bakatani maduda adu magi machi propose to bugi maram su masai topography khena bado ma chungira langira chingda gai thobuga tampakda gai thobugi thau chabagi changju khene ra magi experience ta magi experience ta mana haji chingda chandil gi jaga thoru matamda halak matamda chak thau gi consumption do aduga swai thau matamda anu consumption ha chati na khene aduna aina aigi jaga sida aina aigi kendra sida koina ga kadana karino kamai to aigi public service si tong pin na bo as a leader jana bud leader haibi bi yadre representative na mi hut ni haibi re but ai khoi gi mota di masi leader ni ado leader sina magi public service social service tawna ba haisi go jai tam sidana ka social service tawna ba hona matam da effectively tawna da chatna khotna taw matam sida fuel consumption to khenaba leibanina adu khenaba du yenga hengachi han haibani aduna magi potusu magi sagi honorable cm na haibiri ba topographical based economy ga su dum hape chanana leiba pot oibanina aduga madugi wakhalon du su chumni chumbanina ground di mate chumbo oibanina agi magi pi ba khalon su koi khanaba ya ba pot amadi oi habasi ay admana thamjige aduga mu local area development fund haibagi concept su chamana yedum chingda yum sabaga tasena chamana ba foundation kanu da tampak da foundation hobuga ani de khena badu sule chingda chab lambi ga tampak da sab lambi ga ani de khena badu sule adigi khena badu yenga heta chingni haraga mangonda blanket oina lupa tara henglasi natra kun henglasi haibenda ba magi topographical base to da magi hengat pi abra natra maji agi motadi yam expert opinion ama khanara matungda aku changchat yang berarti hengat pam thuye na khale magi logically yang pick pa kendra su le for example sing jami kendra yang pick adune nai je mangwali na kaksabi ba ching tam gi wal na tabada ching tam wan taba magi kendra gi size tu da magi kendra gi topography tu da based oraga adum khara hendo engine tawbachidi agi motasu as a personal opinion ni ko as on that kanu gi party gi na sarkar gi sida opinion kem tla tri madu di expert opinion expert tanaraga chumra lan bra habdu muning jelaga torokadra toida habdi hoji pawdi madu leitri adu kona torpo tawtabdi lady decision of the government or the party but agi motu so dumaina lei haijabane ara koirengai ya fil gi matang sidi hane uja raj haibi dumaina koi gi masi koi gi tourist attraction am oina thamsi haibe pone adu yam phaja pone tourist attraction oina thamba poche adubo maram kharadagi koi gi honorable cm na chatpa kanda dumaina thambira men hai but aina aikoina khabada yengjabada di haitare ko aina pajaruba khabadu da di maroina issue ahumda honorable cm na haibi ramen hai maduga kwaidigi maruba kano mana growth laigadabani na growth trajectory si wana khakana bo honagadabani adu akoi gi peace layer matung chi da growth si sumain ton laini haibigi discussion amo oina thamambagi oina hairam aina kandadi media house khudingi magi slant hai batare khara mana aduda slant pi khara mana adura akogi koirangi airfield sida slant taw adugo masimak ma proposal piram habidu masi proposal pi ai motadu masi proposal ni ko madumak banamdi hojuji ki onadi masi defense ki makhada layo pot amani ara masi defense ki makhada lepuchi ultimately final decision di defense ministry na rujra kada poni adubu proposal sida chumbalan badi issue ne boji khanari sina no chumbala matlab proposal sida public ki welfare ki mahota self welfare ki kanu ama reflect to bus hai tar wakal sida self ki amta yaudre manam di elected representative ki self nate ko makoi gi welfare gi da makta oina khanba wakalo na mo reflect elected representative in the mean to the whole 60 kanu sine ba makoi obi ai makoi matung da lak obi ai the whole 60 si obi ai matung da lak si obi ai ba aduna sida individual na personal minister si honorable si masama ki poti issue de amta yaudde ba only khoina khanab ya ba si moi gi mute sing ne na praja gi seba tawni na ka gi mute sing du di moi maseng de khanna le ri haibi wane bo jila haibi issue je ana se individual gi issue di ahum makta igi mot amta yaw den khale adubo koirenga ya phil gi matang sida akoina masigi jaga chi tasina ha gadi masi kuina hangdan leire pot bina jaga khara da hojiki hairiba tasena masigi tapcha ba study amadi koi tawdri adubo
perhaps government na masi se si jaga se da hoji ki war tourist ki oiba potu leiba taraga su lemo riba jaga se da asugumba quarter sabu yani manam di quarter masing sudri hai masi medi ekhoi loina mo yana aduga hoji chingtam hai bo do sinare haiga but according to me chingtam nate the whole Manipur hill area ni chingtam hai bo se chungre lang ngasi lambi phawat parna maugi kano du Impal da leitaba yaroi eje representative ko ju Delhi da chala ko quarter leiba dumaina maugi candidate to sorry kano du MLA du sida leitaba yaroi quarter masing di wale quarter masing wat parina aduga man effectively magi responsibility magi representative amo bigi response phasana discharge to ge hargadi Impal sida representative khuding makki leifam thoi aduna leifam thokpasing asidi sudri Sudabanina, Masiki Jagashida, Kada, whether export over Yabagi, Rumati, Bani, Hina, Quagi Mote, the Mani Lowe. Aduna Masida, personal Giwan, or never see me with Sami go, another group to Isugiwante, Magi Pangpam Tokpa, Hagadra, Magi Tafum Tokpa, public service, Pivamatanda, effectively disaster Buyanaba, Moji Pazagi, Mune Amoina, Magi, Sagi, Maugi Kendra, Miduna Magi Pazagi, what passing do effectively. Kanoda sarkar da thambangam naba amadi kano legislative assembly khanaba matamna thambangam nabagi damta asuma mogi yumama tang tu koi yamna gyan tan leiba yaba ho makoi pai raga leibadi adamna aduma yumama leibadi mathok taba leibadina adu hai balamsi Imphal gi assembly stagi panglap sulap taba yamna su mafam chaba adu mam oibanina adu hojiki hariba lan gi koi war tourism gi oiba jaga adu su khaidokra matungda yam chawba jaga ni kano hari hoji hoji na kano leise Querengache, Adubo, Jiki Wargi tourism with Bagasri, Sagi, Madu Pulak, Logdasu Yabajaga, Webatargadi, Kaido Polemo Bagasunda, Sabi Abagi, Adu Bakanbadu, Lerembaya. Okay, all right. Adubo, proposal is proposal, Madu Tabak Ole Havanatu proposal to the Miamgi welfare reflect on Targadi. Ngasigi discussion probably Torum the Basuya, Adubo Sita elected representatives Singi, welfare gi. Mamita ba adum ba proposal when webna maram weraga ngasigi topic se laki bena taduna koi chingi MLA singi wapum jawrabani na oza Joykumar laktinga dai oza sangdan lakchara mo hetere oza sang kamai respond to biningi koi chingi MLA singi local area development fund se yamande hujik 2 crore lai se chahi ki wena masi kar hengel di phagani magi jurisdiction se chawbani na arige topography su yamna sathi bani na ha betare khara aduga amana koi kenu je thau gi se fuel is 1200 is Yamande is less, Masakar Hangat Pamatok Tagan have Korangi airfield see war tourism gets put on to Motamasida MLA Minister quarter Hensi Abasima. Raj Masia Koigi VIP Shinko, Hibetare, Mayamna, Nungai River Hibing says from the Panbibukumna, public exchequer nehaba. The publishing in a Shotman by Hibetare, Heta Masi Kang Saraga. Election lap was the land head to Gibisina. Masi public na madu pressurized pressure to the bar. Akoina law the Badiki, Masi Shum Moigi Evante some of the Chakibani. Masi public exchequer Kaktania, Madoki Corridabani. Number 2 the Uji Hyber Ojana Supan Bire Masiti Hujiksu, Duka Hana de Gishu, Legada Bamakni. I quite different cyber city, Chingi Adugi Wanataba. Hoji Aina Samlak Jambal people Kanda, Chinjamaise, just the Kongna, Garigi Matota there. Go, 10 minutes the Koibunga Miaba. Like Taulita Tara Hablaga, Sinjamaki Kendra the Koibukanda, Koibuyaya. The Taulita do Tarado Hablaga, Punyarjalo, the Yadro, Litania or whatever. Masiki differences the Yamna lay. Other Masidi, Topatabani, Maramdi, Chingi, Tampaki, Manipugi, Wanate, me topography the go, based on the Viati. Maramdi Uji, Punya Kendra, Hibisidi, 2,400 square kilometer near. Although Kasomdegi, Punyardegi, Kamjong, Sampung, Sampundegi, Agimapiter Rense, Masidi, I'm a tower port name. I do the Tauliter, Young Kapiru Yaro. I do get difference 1,200 liters. Yes, which I do the lucky about point. 1,200 people, I say, same MLA could make the neighbor. When I differences lay, I need differences later, the Pirus who can't dinner. Amadi, was it Ching the show, Madu Ama. Ching the Chingi Mini and MLA and the Pirus who mana Muchatradi, Canada. Other Masidi ID based on the Magi program Matung in the go, Kaino, Cormel, Adu, but Matung in the Hana, Piba Nataba.
मागी तरका इमंतुंगी नको allocation ama adna hoje akoina lagada poti size ki matungi na allocation pibio ado ngasai 1200 have si tampak to su ching to su piri ni aba ado tampak to 1200 have si di chat ba taradi 500 tum lem gani ching su lem gani amuk chal taradi ching na konaroi ding ngasai sinjam every infal kendra se da hoje atopa khra su leire aina 15 su 10 liters 20 liters hapu kanda oja uripok ti kini uripok se da 20 liters habladi koiba ngamni aba ai wakhan da di ado 20 liters tu di akhoi ki kamjong da di yaro aba ukhru da di ado ki difference ti leiba tabni ado nam si di size ki matung ina allocation to bio se da loina cover tawre ani sibu da ko size ki matung ina allocation to bio ado ngasai ki local area ki development fund su ado pot lakani maram di yes akhoi ki development si di population size da chap yaro population the ko aduna amani adubo akhoi gi Manipur se as a whole cover to bunina uji sena haibada Imphal gi 10 MLS SC gi seat amaga tampak chingi seat amagi area size chaman na leba adu di 10 MLS gi local MLA fundu 2 crore ne per year da 2 crore in 2 into 2 10 20 crores to same size amada thadaga dori bini asonda di 1 MLA khakta ne 2 crore adu di 8 crores difference le di development di yaro eba aduna machine almost area wise ta geographically topographically ko size matung ina punamak se tawba kari this tarka le bribe do oi population wise to su madu ki difference amadi lakani adu bur ngasai ojan haibugumna lambi ising thong da di yum saba da di Chaman tampak da 3 lakhs pi hai na ukhru da phungyer da saba kan da pi ba yaro transportation gi tonga na mu lakh da ba yaro same design da oja maduna size ki matung ina allocation punamak se budget su smani sembiro adu quarter mai gi elmele development su magi size matung ina khra hindo honjin tawrodi masi phagni asidi akoina koina khalakpa nganglakpa potni nan ai last kaino ge dus kana ina ngang base si oine bako adu masidi mana akoina kana ni akoina pamjabagi nate maramdi magi oja gi akoi oja mari akoi lere se ne akoi mari lere akoi je nga ma halaga nga se thonglaga yense hare ne oja de family mi manga lebni ai tara lebni oja de ani ne ba same size de yenba kan de ai de chabu corner roi ne adu no masidi ko logically yade adu my size matung in allocation to bio thausu adu ga paisa su hai bise adu da 1200 se masi khogi ma na thauri ba gari si liter amana khogi mileage se 10 km tang thaure khalase adu targa de 10 into 1200 mase 12000 kilometers ne ta madu gari ohum season re khalase magi gari ohum na tawta di gari amum na 4000 kilometers di thauduini adu still masi yam den robi bra masi di hujiki woina di ko ai di pigmale haide adu di yai adum yai aina hayu di differences le ro ibni pigman madagi mohoi ma kian ro se koi bisa trabza la sin adune ngasai hayu pigmale haide na ko masi konna de chatradi biri bisu chatradi lemba tabne adun jinge mele singsu chatpa na te ba thamada marak chatpa ne ba mana phanglam di tha khudingi phangmani aba anu ngasai na haibadu masi public ki exchequer ne the public singse election da lan loina thubni na masi ngang dare aba adu ngasai jingi di amarom da amara chappa da khra chale se hari se ko tampak da namu anu ngasai na haibi difference tu ne da jing da 1200 period di tampak da pb ya di aba tampak da di 700 or 500 la ni aba one the second da hoji ki airfield gi se ai di masi haininge akhoi Manipur se chokhat se haina lairibani Manipur se international airport go aduga thongda na olak khrabani aduna international airport ama akhoi na olap kan da airport se akhoi ama khak ta tarka leiti hayeng small kari gi locality gi domestic gi tongan ma chala kani aduma se as it is history su oiba hana leiram base Manipur da waje foreigners sing na France ki mina khang se airport anob se na tiab sigi korean ke ki masigi kai no sini aba airport ki kai field sini aba adu masidi as akhoi ki history oina reserve to honinge plus hayeng akhoi ki international airport oirabne na development lap kan da akhoi domestic gira karino amagi targa leirakni as it is adu ki purpose ta thamhaninge MLA ki quarters di atopa chaka ko imphal yamna naktar su yai gari na office gari bini adu hoji ji leri balam pheda amma masu fajana modify tawrer de lam yamna space Delhi da hoji ojana hena khangbiramni mayamna chatpa kan da MP leri MP ki quarter du yengone story ani hum saraga first floor second floor da MP tara kun leina akhoi je si de di lam loina kamsala leire ago gari ki space makha da thambi yaina asi di mi
mi lising amana leibi abdo mi chamana leikre haba masigi aikoina madugi honglak pama number 2 da aidi hills chingi MLA singse quarters PB gno haibini quarters haning de MLA gi guest house ai nama thamkro chingi MLA sing maram rata lakpa hapta ama leigera leiro thama leigera ko my guest house thamira loire chingi MLA singse every kendra gi headquarter da leigeda bani kari gi tambakta phungya kendra gi MLA har tampakta lamphel da chahi mari leire leibno manga leibno huji phungya kendra da MLA gi quarter leite government na thuna sabiro adu da lehalo public ki wakat pa crevances adu da thabak shiro telephone da tobu yai ma office MLA health office ka banate ma kari ki imphal da lamphel da leibno kari ki bobo bara da leibno koirengai airfield da adu na targa sabagi mahutta yes phungyar da headquarters sabiro chinga gi headquarters sabiro yes tenopal gi headquarters sabiro chande headquarters sarag lehalo yes imphal da targa lei kan da laksnu yes imphal da na guest house oina assembly gi me pham pham ni khang magi matham ta ko ngai honda gani aba leinu na bagi da okay singu police di khantok te aba ado tom sagani da harau ri aba hoji sem na propose stories di kana um da mo harau rang gani ai gi vision de ai manipur nungsibne na ai gi di masi harau ni ngai lete masi vision leita ba thabak ni ado tok piro hangse lamphel se modify tawra ga hoji quarter cha ma se quarter cha ni on thopu yai ab matham kha saraga ko masi mafamada aduga chingi MLA si da imphal da quarter PB gnu guest hall na thambiro haibje ai haininge okay Joykumar thai tolob akoi tongan ba state singi tolob yami am dekhra thambi khre aduga koi Manipur state ki su 2020 da revise to si MN to risi da su salary bu dili sing yang ki khatani to ja adu atopa lag ani jena allowance hobi wa koi yen lupa ani people ba maroi lupa chani people ba hapo gum mani haitare aduna salary bu lupa lising yang kai khatani adu da constituency ki allowance kendra ki allowance lupa lising yang kai contingency allowance unsettled kuta to ho hagi thorok pa thodo watho ki lupa lising ko mangani allowance pi duise entertainment ki lupa lising ko mangani allowance telephone khakta ki lupa lising ko mangani allowance secretary allowance da lupa lising yang kai ni okay compensatory allowance da yung gi do madu 25000 ama allowance khata da 2 lakhs no ja aduga salary pudi 50000 khatra to na salary pudi yam mena lo draga su salary and allowance punjal gute 2.5 yo boiwani adra phangi ba mayam si maru ena constituency koi chapagi di constituency allowance dum lairi so da 50000 masi koi constituency ga su chato mate allowance yo laktoi ni ari nga sai contingency so unscheduled event hai tare khang dor thobu thado wato chat rogi damak ta 25000 yauri hai tare adra so le tongana thau 1200 masi khaidok pagi mahutta mathok tabu jan tabi baina mathok tabu sing dugi damak ta oina thau si on demand on requirement oina PB bo target na ta reimbursement oina ga to bi target di mayam si yam na nithina sinak pagi mongsu leidong male chingda yam mathok targa su madugi matungina dum season rani adumai torga de khoi gi ex checker gi pesa che kanba ada tholai ba wakhalon si su miyam gi public welfare gi khanba lenga ki ex checker gi hedi lenga ki khoi gi keno si sengau si gi khanba dumba khoi gi lenga natraga dumba khoi representation ne khanbi gedor ba kamai tabi be ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MPꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄꯦꯅ MPꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ꯭ꯔꯣ MP led hai tar MP localized development fund hengapra yes adena tagana Tamil Nadu da le mo MLA do a thapa di la pa yauri na localized development fund hengapra thau hengapra ba yes akhoi ki khitang shape tau ja ga di asang hai du ja di le ba ta bagi pick pen ka kakthar ga chin ga yaman jai ba du budna adjustment wa ne ba adu article 14 equal before the law hai ta ga di akhoi MP myam si akhoi ki man India le kano MLA myam si da lam pak pagi chau pagi na ta tha pagi nak pagi petrol hengkapa adu ga localized ban ban hengkapa si akhoi thengna de hai ta re okay aduna hoji chingdi ge kare MLA si am qualify ko ta ma ta kai ga mu si yam thini oi loan su mo metel ngam ta khoi jab ne ba hai ba di koi nei phan de le ba kang bu ne ba chingdi su chatra ba ne ba okay asana dia ningom nei ba chalo di thau ko no roi ba chu chatra di thau lem doi ne ba चत्रब कांगुनेबा चिंग द खोइ चले थामना नोगी फुंयागी ना कंदा आदा आसाम खुलेन दो ब्रह्मा ताइनब तो अदुगी कांगु दम पुसिदे एमएलए उजद्री हैबा अदुना आइदी मसी एकदम चिंग तंगwi नेरेटिव सी तोखथो कांदा आइदी उजद्री से उजंग से 1200 से यामन दबदगी योंगम दरजा लाबो नते चत्तबगी योंगम दबनी आसाम हाइबदो अदुना आइदी ngसागी पोसी मसीगी से
खरा मसी तंबाकू का कक्थबा दी सिंग दु हाने ले लगा तंबाकू का कक्थबा सिना तो पब्लिक यूटिलिटी द सिना चुमें खाली अगर लोकल डेवलपमेंट फंजे इम्फाल नदी 2 crore से खुदिंग पिसे लगदी सी केंद्र मसा मसा थबक तो हमदि लेटर साबम लेटरबनी जे रिसेंटली ममांग चाहिदगा कनो को कोविड की दो लाख कुंथा नि अदु इम्फाल दिया मोल इसे केनो फुन गाते ने हुजी अदुना ngasai gi haije paisa yamasu yamdraju thau da aduna ai ke mai 2017 gi election da akhuni BJP gi ejeni candidate khar gi RTI se consult oi seme ba ma tu tere ki adu moi adu gi information dum tawga moi dum moi gi local kano da moi gi kano da moi gi kendra da adu campaign da dum karakhi ba adu hujik su adum tawma dam da local da me fan gi pose se da phanje no ge kano lei ba non thana ba lei ba same energy da subu thabak aduga finance commission ki thabak dum habjan ba MP da jum habjan ba ML ko ai da habjan ba te nei ba koina okay phanje aduna paisa ji karai dei no adu polama ko te nei ai sure adu dei ai sin har ge ko okay aduna adagi potu lei bani na oji ai di masi local da me phanje sing gi du chawena adu sing gi da ma khak yeng dom lei ba kari gi da mak na honorable minister na sing da kari gi phalle ge ma khang di je yeng di ji kari gi lo si Sing the Article 275 ke makada grand man pithari ba kanu da chelu tak bi da Article 275 ke makada phanna pithari ba si kanu na kanu khoi gi department of hill affairs and tidi tabili ba me tawni masigi phan mayam ji sing da thadra de sing di na han langni da na sahi ke ano masigi UCP ba ngam tri je asa khang woni mo UCP ngam da le ra bani adu gi phan do tampa ki general hai ba kangbu se long bo sung ya da ba grand ne ba adu le le ka bu local da me phan hang to no ba ti di ji ta khai ra lo re kai no okay grant ma ma chingi leri local area development fund hangat pagi mathau kem ta di adu ye karo da khoi general ngi to mo dam to mo dum thungi adu ST yu ne mo to wan luxury ka do me hang to no adu ai na adu mo ta si ki hill le phya se da local area development fund hangat pa mi se UCP ka ta su ya ba jaro masidi pura nan lap se pul ne ba development fund ki pra tonga le ba sidi UCP di pi gani ana sidi kanoni sidi pura mai discretionary power ne ba masi so kya de ho kya de 1993 da MP ana hore 1994 te hor po ne ba se adu na masi ki posidi adu di mo ta ching ja holan ja ra ga di masi ki hill affairs da kano se BJP for fan khang bi TD je masi tak ba sit tak ba ai na RTI tharga tami matam 2005 2006 ta tami unde lakh ta sang boy hosem chai ne ai na RTI training to ga da mam chasin di yingu se katai ti ki no za krai ti ki boy hosem no tami hasun de leite ba lakh ta ro thok ne ba aduna huji matam ta ai singi tam gi wan te ko ta ba ke sai no chen na bu program ta no chen ba yam lai ba adu ta sieng na ai na RTI ma tha ba ji mo RTI dai nong na ri ba governance ai participate ta ro ba ne ba Mapusi da RTI ma thabang ngam da ba kabun anti corruption ki kari ki kara ki ngang mase koi kya haina de ba okay adem le adi next kanu ki quarter im tak se mase ki si akoi ki mai apun balam achong bu se record le ri se 74.24 acre ni kayam khomjang kar ke khang de aduga 56.36 acre mana government ki hana le bi lo samani aduga 17.82 mana private mi tra tuk di lo sa belam ne ba huji masi kya mo khopsan kar ke mai to hoina ai BJP go na te ko ga mena koi proposal only 62 acre gi proposal me hamtar apun ba 74 se de aduga ai haina huji lai belam je si de ko ari ba gi wari ne ba 1942 43 de sa gi ba ya phin ne ba si gi ji huji kayam na encroach to grab ki loksan grab ki haba to khoi khang di madu han othom jange ba aduga mase Manipur ki BJP wa de congress amoi na te ko Manipur ki politician sing je lam ahang u ya de si kari lu si no ai no si lakse do se the ancient monuments and the archaeological sites and the remains act 1958 ke makha da si historical polymer na si je thambya ba ne ba kari no ba mo si thamning di je asang na ha alternative da khoi sin na phuji ai Manipur se asigi Brahma ka kari ga sigi triangle se da adum kano gi India gi miyeng de gi se dum khoi gi war field gi ko kano ni ya pon ne ma san dum le jar pon ne hanasi khoi ne university ma thengna da ya da pon me ama saudi se ja thengna ma strategically war strategically da khoi le ne ba aduna asigi po se dum thambi ga do muni adu mo ta masi ji phachana ngak sel ga da akoi ne Delhi da Hyderabad da chapa kan da Canada sa ka da mi ari history ki pon mam thami du di ladi lai ko system haptan na mi di pijab to hoiba kari no ba khoi da ha malam uya de sibo
MLA की क्वार्टर साजी दी नक नपा अदुगी सिंग जुदा सेराउ सिंग ले दिना मयाई जुदा MLA क्वार्टर सार के मठक तुना पालटेशन तो लो रे केनो नत्रगना असि खा मोइदि गाड़ी की थाव पेट्रोल सिंगम जनी पी दाइना बलाक्से नि ngarian सिंग स्वाइ सारु जाइना माइ लाक्से नि लाक्से नि ना अनुति MLA ओके अदुना खोइगी आइना सा हाइजरिबा एंशियंट monument and the archaeological site and remain act 1958 ye all right BJP government apoti to 17 da amu 18 da amu amend tawrabani ek si anu baput ma mabjal ga chaw to bane ba sigi je yengbi ga tawbani sigi matuni ka daw ya ge na aduga asungba koirenge ya phil guma mai phana leira roi akhoina sida aju mata sida park sak pa ya ba yes yes park khoi yeng na ya ba amu hana sa ge su sabi yaroi da jaroi da pone ba se aduna sigi je khoi history da sei jam sudre ke no 1942 ta di sei jam sudre ba aru da ga di asigi je preserve to hom changi aduna manipur gi laibo honorable mayam dai khoin haise do ji MLA minister da tampak de lam ahang ba u ba ya da bi hebi je thatu piro aham khar lai basing je kharam da kanna ba preserve to na ba tausi mi gi lam da mayam se pa do ubiri duni park sengpatana Nehru Kamla park adu da mayam tawri duni akoi se akoi all ya film seng pa ya ba yes yam historical oiba side ma khangni mase preserve to bada yam na kana gata ba tourism gi perspective to su yam na kana gata ba dum mafam am khangni maramaduna mase preserve to bi ba aduga koi gi quarter sa ba taragadi atoba mafam jaba sing yang ga chodum sabi bi yari loina na thau natraga local area development plan hengar pe matang du di koi to koi gi travel affairs and hills department gi tongan ba koi gi fund mayam dari hariba fund mayam si ningthina season taragadi ngasai gi local area development fund gi hengat pagi mathok taru debi mamisu sauna tari aduga thau gi si magi season bagi matungina hena pibi aduga sin da bakangu gi na pibi da taragadi madusu yam kana bu upay mo gani madumai to tar madugi proposal lak taragadi miyam okay akoi nauna tha ki ba representative singa si miyam yam na khan ba public centric oiba public awareness the centric oiba government ni hana khana duini khande habenate natraga mo khoi tawdi habenate miyam gi khalam gani soidana miyam gi welfare gi dang khalam gani adubu tawroiba proposal natraga laiba movement khara sida miyam gi khandrabra haibagi wakholon ama reflect tawrisi tawhning da badagi ngasigi discussion sik खंजबनी खनजबनी है बतारे ऑन देरो ngasi ko manu hone tharam se mata chalo sinjar ke ngasi ki tharam se da oja Joykumar oja Nongpoknganba amadi oja Ashang lengbir tana tharam se thawa pi kiba amadi mapung phan gudam ta oja homak paro bis da amukan tha chapon cheri appreciate you joining masine ngasi ki manu hone tharam ngasi ki adisana se karam to bi bagya ko khan bir pu yagani ko mail id impact tv news@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback ta bir pu yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.